Penyak sing chairman juga yang dorbar ni per KCDC halor kamat ka ba yade ba kan sidul tribe kemaj berkemau no kalian jongi na do January la ai ka complain percaya ibu ba penken ya ka lineage act juga di council ba shimya ka kasi tete kle ya kipor ni ha ubna June uni ubreu la sha saman u ba kerteng winu ha ka KCDC ada ngatu pada ka kamdeng baru bajini maka long kala pengian ini pada ba tuka ika senjam dengan discount kasim te mi wani kendo ini ba penyak nilai kopi ketika jumpa ujung isi bro bagi nasi ia mencacru kadang kajing sneu hangi ba pi uni barjela ba sing rejai kasih ni tip ba layo ya ka silu tribe no ke JDC na do ka tais pa pra tika nongrim ko jongi ni ya keren ba uyo silu tribe no uyo silu tribe kamar ka banungkong ka ba ngi sneu bungi ba ban pencisya ba ude kasi ne ya bagi kami hikmah je ubro anu ke kasi ne ya te garti dustur jong kasi ubon ne ya katai banungkong amar ba ya ka kam silu tribe pada ngila ban bodin pada ban sim de kami hilak glinti pada hadin siya bang i-verify siya yung burin. Bauday niya ang tao kasi. Di nakaliang kachong ni doon kaching sinyo ba, let's say na district council, yo ki sa kitino ay niya kam, halor ka daw ba, uni wala doon niya kasi try. Siya ba, ang long do, long snam ka, laklay na siya, respa, nalay ko, niyo. Di, kaching siya ni, nakaliang kachong ilambakan niya kasi ni la penting sa district council ba kanong rin ko jongi kadai ba yung ni ubrio da lamba ka jing song bisa jong district council lalap ba umdai ukasi deban bodin pada kunuban kini no ya ka silo trai pa jongu ila ai ko ke city ka ba na do ka kandai spa ni pusan sa district council ila ai ba PNC chairman juga ke GDC but kani ke city kalau suka penconong rem ya kani ke bentar ba lada haka katandai spak prapuat lada ke district council ka baju ai jadi ya ka cerita certificate atau kapor kala isu certificate certificate GU namun ke GDC ka pai sekali ke city juga MHA Government of India katandai spak ni husan haka ba atau saya kedar ba kidon ki buri ki bamde ki tribal ki yo ya ka tribal certificate namar ba swaban ai ka ST certificate claim verify ba ya ka identity ka jongki ba ha to ka city ka kanai spani pusan ada to sekra ru ba where a person claims to belong to a scheduled caste or a scheduled tribe by birth it should verify that the person and his parents actually belong to the community claim. Ini di bentai kongsan ba, but akhirnya kerjakan buat jongi ba penyai pada ila ular yang iba insim kia ba yang kamat kan ba kantor ke presiden sekali. Nang ni sekmat ini ki bomde sisa ini ki isul tradisi kimde ban yo lat ban lemon ban simon ya kajai kasi tang no menta ban mentoy haro no kamru di kasimporton na do January hado na dan kutu kajingya hiran ka portay bro ko na ka klam covid di kala simpor na to nangi kumilin tawa ka por kam slam shu ban umba i chairman ni la kular ba in sa simkia ba ki isi but kin pemi no kam kolonya karai jong pede ka case tingidon ka jikerman ba nagaling council kin simkia ba ya kaneka kam i sikintin ko ba nagaling ni chairman i la pentim baki aji wan hadin ma dang sian dang menta kendai ka jai budu ka jong ni la don spas na ni habut ya ka practice ka jong ni khasi te ni kerman ba ka kam ka dia bel ina ni